Ini salat terbaik baik. Salvelo sestabelelo somthandazo wesabatha. Istabelelo sekumbuzo izulwana. Sekumbuzo ukuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Sizocela inhlayisuthi yonke khona ngaphakathi ithinte phezulu enkinobheni yeshede ukuthi ngabe kufasekile ngoba kuyenzeka ngephutha ukuthi ufasile kanti akufasekanga kanti umthetho uthi umuntu mayela kufuneka ba kwakhe ngaphakathi enkonzweni inkinobhe phezulu ayifase. Amen. Sizocela ke kubantwana bakaNkulunkulu ukuthi labo abathunywa abakubo nabathunywe amakhosi ala asebuhleni bamaNazaretha ekhuluma ngalomzi abantu abazosukuma bakhulume abazokhuluma ngokuthi abakubo batheni ngalomzi abasezulwini batheni ngalomzi hayi ozokhuluma indaba ukuthi ekhaya kithi kwaba ukuthi kwenzekani kwafa inkomo kwasikha kufuneka ozokhuluma ukuthi uthunyweni abakubo batheni akazokuthini la amakhosi asezulwini atheni kubo ngalomzi ozokhuluma ngalomzi ozosukumeze ngaphambili. Amen. Futhi angakhuluma iphutha awakhulumi iphutha la amanga wakhuluma la khuluma into eyiqiniso esho abakini nesho uNkulunkulu ungakhuluma into ocamangela wena ukuthi nama ngisukume ngiyothi abakithi bathe ungakwenzi lokho ngoba abakini bazokubopha noNkulunkulu abopha kungakhuluma abantu abasuka kude lafuna bazozwa iqiniso lokuthi lo mzini ngoba kusekhona ongabazi ngabazayo lo mzi ukuthi lo mzi uyi ngakho kufuneka bezwe iqiniso ukhuluma iqiniso elisuka kuwe ozokhuluma ke uzothi mina ngusikanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Amen. Bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini babe bathathu ngapha kuJamengweni hlangana intaba nentethele abashumayeli bona uma bephethe inkulumo uyoguqa hlabelele ukuthi ungafika umbhobha nyamuke ahlale endabeni nabakhokheli ngokunjalo namakhosazana ngokunjalo uyasukuma umuntu ahlabelele mase kufika umbhobha nyamuke ahlale endabeni labo ke abayokwenza njalo inkosi yobabusisa. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ubaba Shemnyalo Zulu. Bayingcwele benkosi lo ome phambi kwabayingcwele inkosana yakwaDiya emampondweni ngaphansi kobukhosi bukaphathekile noMaqhathekane. Amen. Bayingcwele benkosi kunzima kakhulu kimi ukuma noma ukuphakama endaweni eyingcwele ngiyasindeka kakhulu kodwa ngoba ngiphoqelekile kuthe kuzosa kube uLesihlanu ngihlala la ngihlala khona ngoba ngokuhlala ngisewema ngibona kufika abantu engathi ngisevrandini lapha beza bazothi ubani ovamise ukuya ekhaya emphefumulo njoba nila ngibese ngiphakamisa isandla ngithi hayi ndikhona nivamise ukuya ekhaya emphefumulo athi lona engakakhulumi bese nithi konje wena ngizothi ungubani ngoba phela kunzima ukuxoxa nomuntu niqede igama ungalazi abesethi yena hayi igama lami ngingumlunguzi yido abesethi ngizocela ukuba masoya ekhaya emphefumulo
uzihambe nathi kube sekuba kanjalo ke ngoba isibonakaliso uyawungasazi ngoba nibone sengathi ngisekhaya. Ngiyacela phambi kwesihlalo saseZulwini ukuba lemndeni beyicela noma yena umlunguzi ngoba kukhona ebehamba nabo ezokuthi sesifikile ekhaya lemphefumulo. Cela inkosi ibusise enikuzwini. Ngiyakhetha inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Lo khulumayo umfana wakaSithole komalume kaNongoma esigodini sakaMememe ngakakhangela inkosi esikhonza ngaphansi kwayo uZulu. Ngeviki edlule sifikile la ekhaya lomphefumulo ngokuthunywa umndeni silethe imbuzi ezintathu. Zase ibuya ke impendulo ke ngesonto ekseni. Bafike babonga ukuthi umsebenzi uhambe kahle nokuthi ngifike ngakhuluma la phambili. Isibonakaliso ngibe naso ngibe nesibonakaliso ngiguqela phambili ngikhuluma nomshumayeli uMajiya. Mangikhuluma nomshumayeli uMajiya la phambili useyangibiza ukuthi sondela ndoda nangu khona isalukazi esifuna ukukhuluma nawe la. Mase ngithi ngiyasondela mangifika la mase siyakhuluma ke lesalukazi sisho ukuthi sona suumagumbi. Siyabonga ukuthi sifikile la ekhaya lomphefumulo and sijabule kakhulu ukuthi ngifike ngaphatha udaba lokuthi lo muntu oyimpando okuqala wokona ekhaya sesiyayikhuluma manje la ekhaya lomphefumulo. Ugcine ngiphazamiseka lapho ngoba kuthe sekukhali alarm la 4 ukuthi sekumele ngithandaze ngo4 ngagcine singasiqedanga leso sibonakaliso. Amen. Kuphinde emva kwalokho kube nesinye isibonakaliso sikhona kaNongoma sihamba nenkosi enkulu uNyazi lwezulu uShembe. Masihamba noShembe le kaNongoma sengathi khona ucingo olungenayo enkosini kubaba. Liyasho ukuthi khona umuntu oseshonile. Inkosi masithi sondela ke sithola sihambe ke siyomvusa lo muntu. Sihambe ke nenkosi uNyazi lwezulu size sifike edolobheni kaNongoma. Masifika khona kune container khona. Kodwa bavele bekhipha izihlalo masithi ngiyabona sesibaningi namanye amakhehle engawazi sesihlezi nje phambi komnyango inkosi sihlezi khona. Sigcina singangenile ngaphakathi engathi sekubanjwa umhlangano manje. Ngiyacela ukuthi kuNyazi lwezulu lo muntu wakithi lo okuthiwa ufile inkosi imvuse njengokusho kwayo esibonakalisweni. Ngiphinde ngicele futhi ukuthi uNyazi lwezulu ukuthi likhumbule lo muntu ofika njalo mase kuzosa phakathi kwa4 no12 ebusuku ofika esesimeni senyoka afike angicindezele. Namhlanje ngiphinde ngaba naleyo nkinga ngiqeda ukuthandaza umthandazo wango12 mase ngilala ngo2 ngaphinde ngaba naleyo nkinga ukucindezeleka. Mayifika lo muntu kumina ngathi ngiyambona ngingakalali. Ngibona ukuthi umuntu nje oyifanelayo nami ngingathuki. Kodwa kuthe sengilele sengiyeza ukuthi akusasiyi umuntu lo usephendukile sokuyinyoka sengiyeza ukuthi singisonga umzimba. Ingicindezela nje impela ngimemeze ngithandaze ngenhliziyo ngimemeza uShembe ngoba izwi aliphuma. Ngithi ukuthi uma sekunjalo ngigcina sengizizwa ngathi sengisephakathi esiswini sayo lenyoka. Ngicela ukuthi uShembe angikhiphele lo muntu wasekhaya owagunya izinyoka. Amen. Bephinde futhi kube nesalukazi esifikile kumina. Ngomsombuluko ekseni sengivuka nje sengibhekile. Singihlebela lithi uyazi mzukulu ukuthi usizi lakho libanga yini? Ngithi cha. Lithi libanga ukuthi khona abantu abathwetshuliwe. Ngicela ukuthi uShembe angihluthele bonke labantu bakithi abathwetshula abaqelizekile lapha bakhona. Abadale kabusha abafaka ekhaya lomphefumulo abageza abafundisa ubuNazaretha. Inkosi nibusise nikuzweni. Mayingikhetha inkosi uNyazi lezulu. Igama nguMinenhle ngwakaZulu ngivela endaweni yase eMaritzburg. Inkosi engikhonza ngaphansi kwayo inkosi uZondi. Nazaretha nami ngithe angizofakaza
Ngithi angizofakaza amaNazaretha ngithunyiwe nami la abantu abadala bakithi ukuthi ngizobanikelela. Kuthe meqala unyaka lafika kumina inkosi uNyazi lathi maNazaretha kufuna ngithenge ifoto ngoba kunempe enkulu ezayo phezukwami. Ngangalalela ngoba kahle mina ngisayoni kodwa amaNazaretha ngihlale ngiwabonisa. Amen. Ngase ngalimala ke emsebenzini nganqamuka umunwe lo ngaka right ekuyiwona engiwusebenzisayo. Ngithe ngikwi operation sebengifakile emshinini odokotela ngakhuphuka kwangathi ngidlula emafini ngadlula indawo emnyama eside isikhathi ngazovulelwa endaweni engathi iwumgodi mangiqhamukela phezulu ngaqhamukela endaweni eflat maNazaretha enotshani obuhlaza la kwakungaka right kwakhona amaNazaretha ayegqoka iMnazaretha emhlophe ngakwisandla sokhohlo kukhona amaNazaretha afake iMnazaretha egreen. Inkosi uNyazi ihlele esihlalweni igqoka uMnazaretha obovu nomqhele wamakhosi nesigubhu esibovu ithi kumina mzukulu buyele emumva ngoba lokho engangikuthume kona ukuthi ukwenze emhlabeni ubungakaqali. Ngavuka i-operation nje isanda kuphela bengakangifaka odokotela imshini leyo kungibuyisa emhlabeni. Amen. Ngase ngabachazela ngibabuza ukuthi niyamazi yini uShembe, ngibuza abelungu. Amen. Ngabase ngabatshela ukuthi hayi uyena ongivusile. Amen maNazaretha. The namhlanje ntathakusa ngoba ngilale khona la ekhaya lemphefumulo. Uyayisifika ke inkosi uNyazi ngesibonakaliso yathi tshela abashumayeli abagade umsebenzi wami ukuthi phuthumani nivimbe i-truck egcwele amaNazaretha. Amen. Kwangathi ke sibonakalisweni siyawavimba impela amaNazaretha ngoba bengathi uthi abezongena engozini. Amen bangcwele. Ngalivimba ke nomshumayeli lo truck kwangathi kuqhuma ipipe lamanzi engazi ukuthi ayagezeka ngalamanzi. Amen. Lase laqhubeka inkosi uNyazi lathi i-uniform yamaphoyisa. Amen bangcwele ayifuneki la ngaphakathi emagcekeni. Ngiyacela maNazaretha. Igama lami ngingunani wakwaZakwe. Ngisuka endaweni yasoLundi. Ngaphansi kwenkosi uMlabe induna uNgqongo. Amen. Ngithunywe lana ngokuhamba nami ngihlupheka ngehla ngenyuka. Ngathunywa ekhaya lomphefumulo. Kwathiwa ngize kubaba uShembe ukuba angisize angiqoqele idalwa zakwaZakwe ezashiwa obaba mkhulu emanxiweni abasuka kuwe endaweni yaseMsinga. Ngizocela kakhulu kubaba uShembe ukuthi akangisize engiqoqele lezi idalwa zakwaZakwe zasala emanxiweni. Sezithe manje asize sizocela yena lapha ekhaya lomphefumulo. Ngicela uNkulunkulu abusise enikuzwile. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni
lo khulumayo uThobisile wasemachunwini eMtuba. Bangcwele ngithunywe umndeni uma wami ongizalayo. Bangcwele uma wami ongizalayo owakalamula. Uma wami ongizalayo wahamba ngesandla sabantu basemachunwini bamdubula bathi uyathakatha. Bangcwele uma wami ufikile wathi selokhu ahamba akekho emndenini wasemachunwini ungaphandle wathi uzocela ukuba ngizomcelela emzini wasekuphakameni ukuthi ebuyele emachunwini ngoba ilokhu ahamba ulala ezintabeni. Uthi umama wami uboshiwe la ekhona akakhulumi akakwazi ukukhuluma ngoba wangena ngishenganeni yami ezebambe kanje izandla ethi bambophile akakhulumi uhambe swabonke ububi phezulu komzimba wakhe. Ngizocela umuzi wakalamula ngoba iwona nathi sembethe ububi bakalamula. Bonke abantu bakalamula bathi kuthiwa bayathakatha nami kuthiwa ngiyathakatha phakathi komuzi wakaMlambo. Ngizozicelela inkosi yamakhosi abantu bakwalamula sengathi bengesembathe ngempande yobubi yokuthakatha. Ngizocelela enkosini yasezulwini noma ongizalayo lapha ekhona sengathi engabuyela engene emndenini wakhe ebuyele sibheke ngoba lokho ahamba sithwele inhlupheko. Ebese ngizicelela enkosini yasezulwini emzini wami wakaMlambo inkosi yamakhosi ifikile kimi. Nkosi yasezulwini kuloya muzi engihlala kuwo sekuze kwaphela unyaka angilali inkosi yezulu kuloya muzi wakaMlambo sijaha izilwane ngisho ngihamba emini kuze kusephuzele inwele mangithi ngiyangena phakathi kwekhaya ingane zami ziyawa ayikuli bangcwele iyahamba mayihamba lenti ishala intanyeni besiyawa uma isiwile iyozela ingane zami ziyabhubha siphuphiswa ubuthongo iyalala uhlala umnyakazise ethi mangiyakazise ingane ka-anti ihambile ibhubhile umbali uthathwa ubuthongo bangcwele. Into engingayazi umamezala wami wayenengane ezu-11 kusele imbili ngasala nalabantwana bazo lezi ngane kamamezala wami seziyabhubha kwazona lezi ngane engihleli nazo ziyawushiya lo muzi zithi ngiyazihlupha ngizibonisa ukuthi akuhanjwe ebusuku azihlonipha umuzi isize yahamba enye ingane yahamba nengane zayo ithi ngiyayihlupha ngiyayihlukumeza. Ngizozicelela enkosini emndenini wakaMlambo ukuthi eke ungelekelele eke ngingabi ngedwa kulezi ngane eke bengeseke mangikhuluma ngingakhulumi mina ebese beba nami phakathi kwaloyo muzi wakaMlambo bangcwele. Nkosi yamakhosi ngiyacela Nkosi busise Nkosi busise. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yezulu. Ngiyakhetha inkosi yazulu ezulu. Igama lami nguzama ngingowakaZulu kwaNongoma ngaphansi kwenkosi yakwaZulu. Ekhaya lomphefumulo ngangalazi kodwa ngelinye ilanga ngathi ngilele ngabona izingane eziningi engathi zino 7 years no 6 years zidlala ngamakhekhe ngathi awe birthday. Ngabuza ukuthi kukuphi lapha bathi kusekhaya lomphefumulo. Ngathi mina ngiyazi leyo ndawo bathi kufanele uye. Ngavuka ekseni ngabuza ukuthi ikhaya lomphefumulo kukuphi. Bangichazela ukuthi kulapha pheshe. Ngathi mina hawu akusiyo la maNazaretha ahlala esikutshani ngwadlula mangiye ecross ngithi banesikhathi sokudlala labantu ilanga libaleke. Bathi yikho khona lapho ngathi inkosi yami nami ngishawa ungazi. Ngeze ekhaya lomphefumulo ngasebenza ngasikutshani kuthe ngelinye ilanga ngilele ngabona ngathi ngikwamalume enxiweni lapho kunamathuna khona ngawabona evuliwe emathathu eduze kwamathuna kunabantu abawu3 abanobuso babantu abadala kodwa emzimbeni bancane bedlala phezulu kotshani kodwa lobutshana babedlala kubo ilobo bala ekhaya lomphefumulo. Emva kwalapho ngayibona ngathi sengisekhaya mangithi ngiyalala ekhaya ngase ngibona ukuthi icating alivaliwe mengithi ngiyova
ngavala ikhethi ngabona inye intombazane engijwayele ukuyiphoqa ukuthi size ekhaya lomphefumulo. Ngayibona inosizo emehlweni ngathi yini wadabukisa. Mina ngijabule yathi nami ngiyafisa ukuthi okhokho bami nomkhulu bami bejabule njengabakho ngibabonile bedlala otshanini. Ngathi ngakutshela ngathi hamba ekhaya lomphefumulo uyosika utshani wayitshela ngami. Kwathi ngolunye usuku ngaphinde ngababona labantu bathi khona lapho engifuna siye khona. Ngabona ngathi sengisehlathini ngabona indlovu ngathi mina nayo indlovu asibalekeni sabaleka bathi khona lapho esifuna ukukisa khona. Ngabona ngathi sesisestimeleni kodwa ngisababona. Masifika esitimeleni ngafica omunye ubhudi. Uthi lo bhudi kimi sawubona ngithi mina yebo. Uthi ngiyakwazi uyakwazi lokho. Ngithi mina angikwazi. Uthi lalela lapha mina kade ngahamba emhlabeni. Ngithi pho kimi ufuna ngoba ngikwazi. Uthi ngabe kwakuwe umncane uqeda ukuzalwa kodwa sengashona. Ngathi mina wabekwa kanjani? Uthi ngikhule nawe. Uthe mawukhulu usufika ko17 years ngase ngithandana nawe. Yikho ubuhlezi uphuma impiko zezinkukhu emzimbeni uma ngalo ukuthi kwenzakala. Ngabekwa kuwe kodwa wena ubungazi bengithandana nawe. Ngathi mina angikwazi. Wathi kodwa ngenxa yale ndawo ehambayo sengizohamba kuwe. Ngathi mina yiphi leyo ndawo engihambayo? Wathi ekhaya lomphefumulo. Ngathi mina ayikulungile. Wasethi sengiyahamba ke nami ngibuyela kwabasekhaya ngoba ngiphilile nawe kodwa ngenxa le ndawo osuyiqalile sekuphoqa ukuthi ngisuke kulomzimba wakho. Namhlanje ngifisa ukubonga amandla kaShembe ngoba bengazi ukuthi uNkulunkulu ngenxa yezinkolo esikhulele esifica abazali bekholwa kuzo nathi bese siyakholwa. Ngiqala ukubona lokho emva kwaleli phupho ukuthi uNkulunkulu uShembe. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Igama lami nguSizani Zulu endaweni yaseJozini ngaphansi kwenkosi umnyeni. Awufuna ngibona. Ngiyabonga. Iyazi ukuthi ngiqalele. Kodwa nje ngisacela ukuze ngiqhubeke ngicela ukuvuma bengade ngiphika indaba kaShembe. Ngicela nje ukuvuma ngithe ngumuntu kwesikhathi esiningi ophila ngokuyisebenza ibhizinisi nje kanje. Izinto zami zavele zanqaba. Ngikade ngisenkonzweni yosindiso. Ngisenkonzweni yosindiso bengingazenzi nje izinto zesiZulu. Ngisho okuncane noma ngibona ukuthi ibhizinisi lami lihamba kahle bengingacabanga ukuthi mhlawumbe ngiyokwenza noma iti ekhaya kube khona nje engikwenzayo. Emva kwalokho ke uhambeni lwami lebhizinisi izinto zabheda nje yonke into yanqaba. Kangangokuthi ngifike la eThekwini ngoDisemba. Mangifika uyazi ukuthi mangabe usebhizinisini izinto ihamba kahle uyaye uthi mawusemphakathini masebeba ubona ukuthi bayabona abantu ukuthi hayibo akusahambi kahle. Ngavele ngathi nje uthi ngibaleke ngiye eThekwini ngendlela engifike ngayo ke eThekwini. Kuthe mangifika ngiseThekwini kunosisi wethu kokhona la eThekwini nje omndeni ngifike ngicela ukuthi ngicela ungihlalise nje usuku olodwa ngizobe sengifuna indawo yokuthi ngihlale bese ngibona ukuthi ngenze njani. Kulezo nsuku nje ngisafikile ngiqonda usangene nje ngicabanga ngisho ukuthatha intambo ngiyibulale. Kuthi nje ngelanga mangiqhamuka edrobheni ngisehla ngithola omunye usisi la engehla khona estopini ngendlini. Athi usisi asambe sekhaya lomphefumulo angimazi lo sisi. Avele lo sisi athi kusasa kungenwa ngo9 ngo8:30 ubusula. Ngihambe ngiyadliza ngibheke endlini lo sisi ngisuka ngani ngimbuze yini ikhaya lomphefumulo. Athi ikhaya lomphefumulo ukwaShembe. Ngihambe ngidliza ngibheke endlini ukuthi lo sisi kodwa ngisuka ngani. Angazi nje ngempela ukuthi ngisuka ngani kodwa hayi ngihambe. Mangivuka ekseni nangempela hayi ithinto vuka ushone khona. Hayibo kanjani ngoba phela mina ngisontela osindisweni. Hayi nangempela mina ngilungise nangempela ngize la ekhaya. Mangifika hayi
fike ngikhonze nje senze konke okwenziwa ayangifundisa mase sihamba futhi nalosisi angitshele ukuthi sengiyahamba ngibuyela kwelakithi ngicela ukuthi uqhubeke nale nkonzo lokhuza la hayibo hayi mase ngingedwa ngiqale ngibuka ukuthi hayi shothi ngibizelwe le ndawo kancane kancane ke lokho ngidame ngiza sengilokho ngiyeza usisi wabantu uhambile njalo sengilokho ngiza hayi amaphupho kuyavela kuningi nje kuningi mangakubala sekungashona ilanga kodwa nje angifuni uqamba manje ikhona indaba kaShembe ikhona indaba yakho ngosisi bese kuthi ke ohambeni lami lokho ngiza ke la ngiza nama document ami ngiyafika ngiyabeka ngiya embengeni ngiyanikela cha kuthe kungekudala cishe ngize nawo kathathu emva kwalokho bese kuba khona la engiyongqongqotha khona ngibe ngenza lento ye-contraction bese bathi hayi mangithi ngiyakhona lapho hayi bevele bengibize bethi hayi asikaze sisebenze nomuntu wesifazane yazi kulo mphakathi wala singajabula kakhulu ngizobonga nje okunye kakhulu ukuthi indaba kaShembe ikhona ngibonile into zami ngiphuciwe kodwa nje kubuyile ngizobonga nje kakhulu ukuthi unyazi lwezulu lungikhanyisele enkulu yasepheni unyazi lwezulu amen ngiyakhumbula ngonyaka odlulile ngifike la ngasho ukuthi ngumshumali umbeje eXhobo endaweni esemazabukweni enkosini uDlamini ethempeli lakhona kusenkulisa amen la engaxoxa indaba yokuthi lapha emndenini wakithi kaMbeje sinenkinga ngomkhulu bethu abaxabana ngendlela abaxabana ngakho kwabe baqhelelana mangabe sengikhulume kanjalo unyazi lwezulu ngomlomo kaMshumali uMajiya wathi indaba yenu inkulu kakhulu ayisuki la komkhulu benu isuka phezulu la yaqala khona kuzofika phansi ngakho ke kufuneka ukuthi ke uthole imbuzi bengisekhaya ke kusuke njengoba ngithandaza ngicela amandla ukuthi ngithothole lezi imbuzi namhlanje lezi imbuzi sezikhona amen manje na ke sesiyakhuluma ke nonkosikazi ekhaya ngokuzophathwa imithwalo ephathwayo njengoba lezi imbuzi zikhona manje na ke ngithi ke mina yene ngoba le khaya sitshala amadumbe imba amadumbe uwaphathi angasali yena uthi uzothenga u10 kg awuphathe nemagi kuphela uma elala evuka ngelanga lakuthanga uthi ubone sike endaweni enje eyithempeli indlela khona utshali kunamase amaningi kakhulu engathi ke manje sila le ndawo esikuyona njengamanje uthi kwase bakhona indoda eyathi mayimbheka kuyena yasiseyikhuluma ngalamadumbe lawa ukuthi awu azamahla amadumbe enwaphethe kwase yikona ukuthi cha ngithi kodwa Nkosi singasho ukuthi ke lamadumbe wahamba bekhona lento siyazisho ukuthi phatha amadumbe izolo nje besijulisa imanzi sibhizi simbala amadumbe amen esifike nawo namhlanje yena manje na ke le ndaba kangithandisa kakhulu kangaka ukuthi imbuzi sizithole uNkulunkulu wasebuhleni engathi lezi imbuzi ukufika kwalembuzi lemphikha lemphefumulo limndeni yakambeje engathi ke uNkulunkulu angenza umusa lemndeni esihambelayo lana ke zinemnikelo yonke siyiphethe kungaba kuhle kakhulu yemukeleke lenhlambulo esifisa ukuyenza phakathi ekhaya igcine yenzekile amen lezi imbuzi ke ngifuna ukusho ukuthi ke sithe masila imoto esifika ngabe besike seduze balelaka la ngako spa imoto seyikeduze yavene yaba nendawana sashiyimile base sifakwe imoto kuba kuthi siphuthume isonto bazela bebelungisa bese besilandela nalezi imbuzi engathi uNkulunkulu sebuhleni angezimisa ukuthi ke le moto ilunge bese le mbuzi bese ziyasondela nazo sifike nemthwalo yethu siyibone seyifika amen ngiyabonga kakhulu yabona kumela phezulu phela Ngizoqala ngokucela intethelelo onyazini lezulu ngeingane esiyilahla ngamakhondom esisuke singazi ukuthi imindeni esuke ibuyisiwe ngathi ngiphinde ngicela intethelelo ekuvaleni inzalo ngavala inzalo ngingazi ukuthi kunezingane kusafanele ibuye emhlabeni lethu emina ngokufika kwami emhlabeni
Ngiphinde ngicela intathelelo ekuthenini iy'ngane zami zingeza kasibiya ngibe ngingwakagumede osho ukuthi ngalala nengane yami ngizocela intethelelo onyazini lezulu nasemndenini wonke bese ngibuya ngizocela ukukhuluma ngokubonile esibonakalisweni ngibona inkosazana yami uSinothile ifunda umthandazo okwandulela isabatha ukutheyisa ufunda kube sekuqhamuka enye inhlalisuthi izobanga nayo ukufunda umthandazo inhlalisuthi yakadudla uma ngabe ngiphaphama ngithuke ngithi hawu shambe ngicela ukubuza kanti yini lena edala ukuthi inkosazana ibe u2 ibange nale ndoda lena kubese ibisivela le nkosazana futhi ivela inkosazana iphinde iguquka ibe lenhlalisuthi ithi mina ngiyikhondom ngalahleka mina ngimdala kunoSinothile kodwa wena lokuqhakambisa uSinothile ingakho kuSinothile ngimenza kanjena ngimqokisa ophaqe esontweni ngamabomu futhi mocabanga ukuthi uzoloku umshaya uyomshaya uzomnqamula ikhanda uma ngabe uza ngazo ungazange uzolungise mina ibe seyikhipha ikhondom yanginikeza yona ibeke esandleni yayisiyaphela bese kuba yisabatha ngizibone ngila ekhala emphefumulo ngathi ngishanela amanzi ngiwakhipha ngesango mangilapha emadumbeni kuqhamuka elinye ikhehla lithi mina wena ngathenjiswa wena ukuthi kothi mase uzelwe bese uzala mina kodwa wena indaba yami ayikhulumi sengikhathe ukuthi uhambe emhlabeni ukuze uzozalwa bese uphinde uyangizala mhlambe ngaleso sikhathi indaba yami yokhulunywa ngibe sengisukuma selingishayela nguyisa phansi ngithi mina hayi akwazi ukuthi ngenze ukuthi ngithi ngiphile bese ungitshela ukuthi wena kuzofanele ngihambe kumanda uzalwe kanti wena yini inkinga yakho uqhamukile ngabi lomlilo uqhamuka amanzi ngaphansi ekhala emphefumulo acishe lo mlilo bese lithi lelikhehla mina ngugumede mina ngithi mina ugumede bese liyaguquka futhi libe ucele ngithi mina ugumede ucele bese hayi usuqala iqamba amanga ngoba ucele umkhulozalo babu wami akafanele ukuba ngabe ukhuluma nami ngoba abenzanga kahle ekhaya lithi hayi mina ngiyena mina ucele kacele mina ngiyikhondom kacele ngithi uyikhondom lisho likhipha ikhondom nalo linginike esandleni bese lithi wena sathenjiswa wena ukuthi kothi mase kuzele wena indaba yethu iyobe isikhulunywa bese sibuyele izibongweni zethu kaGumede ngawe ngoba thina saba yilaba abalala nezingane zakwabo zalalana zodwa zingezomndeni zase zihamba zixoshwe emndenini zadingiswa siyobuyiswa ngawe kuthe mayishiqeda usho njalo ngisadidekile bese kuqhamuka inkosi unyazi lezulu ime nje iyasibuka nje sikhuluma le ndaba bese ngivele ngiguqa ngihalelise ngithi hawu shembe ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba okusho ukuthi le ndaba ekhulunywa yile ndoda iyona ngoba sengibone wena Nkosi yamakhosi ngingene ngaphakathi ekhala emphefumulo kutheme ngingaphakathi kuqhamuka enye inhlalisuthi yakakhoza iphinde nawo futhi yenza into efanayo ikhipha ikhondom inginikeze yona ithi wena sathenjiswa wena ukuthi siyobuya ngawe thina nansi ikhondom kodwa wena indaba yethu ayikhulume bese size sadele emhlabeni ukuthi siyoke sibuyele lokho likhulunywa udaba lethu ngithi mina hayi njengoba sengifikele kudaba leni selizokhulunywa namhlanje ngizocela intethelelo ngizocela unyazi lezulu azogeza lobo budludla abususe ababuyisele izibongozweni zabo abageze leyo nsila sipha amandla ogeza leyo nsila kuphinde ucele sizogeza le nsila kuba ecele kodade wabo ukwenza umkhuba nabo wayeseba ucele ngizocela ushamba ageze yonke leyo nsila kuzoba ukhoza ngizocela intethelelo onyazini lezulu nasemndenini yonke ukuba amuphi intethelelo ageze lobu bukhoza owabukhoza wayesekhoza umlilo phakathi wekhaya ngizocela ushambe kuba bonke laba ababuyisele izibongweni zabo kaGumede uNkosi busisene ebuhleni bokuphama unyazi lwezulu bantwana bahle basezulwini bakhonzi benkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazaretha unyazi lwezulu ngiyacela nami uNkulunkulu wakithi ebuhleni mama Nazaretha njengoba ngimfishane kangaka ngiwumntwana uba ngifihle afihle umngane bami angiphela kizwi engizolendlala phakathi kwabantwana bakhe ukunanela lokukhuluma kwabantwana sebekhulumile ngoba uyena kuphela uShembo kwazi ukuxhuma inkulumo yabantu ayihlanganise ikhiphe umphumela unyazi lwezulu mayibonga Nkosi amen ngicela ke nami uNkulunkulu angipha amandla ngoba lezi ndaba ziyasinda abantwana benkosi azimfuna umntwana omfishane njengami nje ngicela ngesihlabelelo sekhulu namashumi amathathu bese ngicela ubaba uMshumayeli uShabangu angibhekele esibhalweni sakithi esiwumlando wasezulwini uShembenze nasemhlabeni esiphethe yonke imithetho nezinkambiso zasezulwini esihlabeleni sesabatha uverse 33 uyisihlabelelo ucela ukuthi awongifundela u33 aphinde futhi eze ku32
ngicela qala ukucela amandla uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha afihle umngane bami angiphela izwi okwami ukuqonda nokukhuluma nokwazi ushembe akudiliza kubeke phansi sibuthene lapha ebusweni bakho oh sisincinda izembelezi la silincinde okugcina sincinda izembelezi la akho silincinde okugcina asitshele zonke izizwe umkhondo wezwi ufunwa ngabalithandayo bavule inhliziyo zabo ufunwa ngabalithandayo bavule izinhliziyo zabo ngicela ungifundele mfoka baba wasikhulula ngokusithanda kwakhe uyambona ushembe esiguqe phambi kwakhe la ekhala emphefumulo wayevese kwenza emandulo wasikhulula ngokusithanda kwakhe njengoba siguqile la sizonxusela abazali bethu ukuthi inkosi ngokuthanda kwakho abakhulule kulamafindi eThixo abayigige ngabo besasihamba emhlabeni asebabophile ekufeni bakhulule inkosi ngokuthanda kwakho hayi ngokuthanda komuntu qhubeka ba ngokuba umsa wakhe uhlezi phakathi wabakhulula ngoba enomso ohlezi phakathi kade ekhuluma manje udadewethu uthi ubebahleka abantu bakashembe beyokhutshana uthi omunye ubengakufuni ukuzwa nje indaba kaShembe kodwa uShembe akashonga ukuthi mayesemdinge ethunywa abantu baku bathi wena akazange ambambele grudge akashonga ukuthi wena kade ungangifuni kade hleka abantu abami kodwa wasikhulula ngokusithanda kwakhe ngoba umsa wakhe uhlezi phakathi amen masizazi izindlela zomkhululi wethu verse 32 lo verse 33 yebo baba masizazi izindlela zomkhululi wethu uqale ku 32 ngicela uqale ku 33 ubuyele ku 32 masizazi izindlela zomkhululi wethu abazali bethu abazazanga indlela zikamkhululi wethu besahamba kulelizwe lengabadi babazi indlela zomubi bekhonza omubi bekhoza inkani omubi inzondo namaqhubu nokubukana ngeziqu zamehlo nenhlebo omubi le isithixo leso sikamubi amazinyane omubi inhlebo nenzondo namaqhubu nokutshontsha nabusela na yonke lemkhuba emibe amazinyane omubi abazazanga indlela zikamkhululi wethu kodwa bathatha indlela zomubi abazazanga indlela zakho omuhle abazazanga indlela zikamkhululi wethu bazi indlela zomubi kodwa uthi umthetho wasezulwini masizazi indlela zikamkhululi wethu ngoba uyena wabadalayo funda baba ngokuba umsa wakhe uhlezi phakathi kodwa umsa wakhe phezukwaloko ohlezi phakathi uyabathethelela amen funda baba 32 wasikhulula ngokusithanda kwakhe phezukwako konke lokuthi abazange bazazi indlela zomkhululi wethu kodwa uzobakhulula ngomsa wakhe ngokuba umsa wakhe uhlezi phakathi ngoba umsa wakhe uhlezi phakathi ngiyabonga mfowethu zinye izinto esizele la ekhala emphefumulo ukuthi inkosi abazali bethu abageleza egazini lethu ebuchosheni bamakhanda ethu
ebuchosheni bamakhanda ethu, emkatsheni yamathambo ethu, enyameni yethu, ey'nhliziyweni zethu bacambalele Nkosi nokubola bokuthi abazazanga indlela zikaMkhulu wabo. Kodwa ngomsakho ohlezi phakathi Nkosi usimemile ukuthi asize nabo ekhaya lemphefumulo. Esizokucela kubo socela ukuthi Nkosi ubakhulule Nkosi ngokuthanda kwakho mayibonga Nkosi. Sizele lokho ekhaya lemphefumulo akekho namunye size kuye. Akekho namunye size kuye. Kodwa makunjalo akusho ukuthi umuntu akaphembeleke enze noma yini ayithandayo ngoba ethi mina ashiso kwalomuntu owumajiyo uthi hey angifuna ukutshelwa mina ngize kushembe mina. Ushembe ubekile abantu okuyibona bazoba ngabaluleki noma abaqondisi bokuhamba kwalapho kulowo muzi uNkulunkulu awubekileyo. Labo bantu nabo babekile abantu abazobasiza, abahlonishwe labo bantu ekuthiwa babekile bazosiza. Musa wena ukufuna ukwenza ngendlela yakho nangokuqonda kwakho ngeke ngitshele mina inhlayisuthi esangweni. Ingani le nhlayisuthi icelwe ababheki bomuzi ukuthi simeleni lapha ngoba sikwazi ukubamba lapha nalapha nalapha nalapha. Bese wena ufika nowakho umgomo othandwa uwe. Awuzukuyibona into oyithunyele ekhaya lemphefumulo ngobani uzobheka izinto ezingakudingi. Bheka okwakini ekhaya emzini kayihlo. Kunamachungechunge kuneyinkebenkebe zeingozi ezadalwa okhokho bethu. Bheka zona kanti uzobheka umsebenzi kaShembe, uzobheka uzolawula umsebenzi kaShembe. Ngoba lo muzi uShembe uqambe yena udala yena ususe emavundlwini. Emavundlwini abantwana abadala ababekhona kulomuzi igama lisachumeka kakhulu ekuthi sesikhumbuzweni la kodwa ligqitshwe igama lokuthi ikhala lemphefumulo ngoba sekukhona ikhala lemphefumulo uShembe selibeke esikhumbuzweni kwase kugqibeka igama lisesikhumbuzweni kodwa isesikhumbuzweni ithempele kade kwamavundu. Yazi ke ngena abantu bangene abantu bakhaye bathi abakhulu kunakuthini bangene bakhaye bahlakaza abantu babangumsindo kuxatshwane kube nje kodwa uShembe wafuka uphemba lo muzi ezeni wasebenzisa zona lezi ngane eziyize engelutho. Khumbula kahle ukuthi phambilini sasisebenza ngabantu obona ukuthi umuntu uhlephukile mangithi uhlephukile akaphelele. Kodwa ngoba umsebenzi ufanele ubambeke sithi uNkulunkulu wezulu nomhlaba mhlambulule Nkosi abambela ngoba asinamuntu ozosilekelela. Wawukhulisa uShembe lo msebenzi awubona namhlanje uyacwebezela. Sicela ukuthi manje ubuka ucwebezela ungabe sewubuka ngeso lakho wena uthi mina ngabe ngithi akube nje mina ngabe ngithi nje mina ngabe thawu nje. Lindela uNkulunkulu uyawazi uNkulunkulu ukuthi ukhanda kanjani. Akekho wayazi ukuthi kophenduka kucwala imizi kanje kulomuzi ngoba kade kungahlali umuntu nathi bese singahlali sifike ehlale ngesabatha sihambe kuyisehlathini kuyisehlane. Khumbula umuzo indlu yokuqala esayakha ile ndlu le ecupha insizwa ngale ngemumva yona esaqala ngayo netoilet elodwa. Leli toilet elodwa abantwana benkosi ngendlela okwakuyiyona sasingazi nawe ethempelini lakini mhlambe sekuzokwalunga manje nawe ethempelini lakini nje mhlamba akho nje i-toilet ngobani wakwazi ukuthi kuqala hayi isethempelini uzofika ehlale nje siphume. Lela toilet lapha ngaphesheya kwakudedelwana kube nephoyisa elimile lithi manini wo sengene omama manini sengene intaba yepheza manini sengene kuhlushekiwe kodwa uShembe walokho ekulungisa yena ngesikhathi sakhe. Ngesikhathi sakhe saziyo nasithandayo asimlindeni uShembe kulomuzi makukhona ukubonayo ukuthi kukwegwile ungakabalasi. Thandaza ucela uShembe ukuthi Nkosi ngathi ungabasiza labantwana babekile babheka umuzi kuze kulunge lo ungahamba ukabalasa. Amen. Ngoba uzokhohlwa into oyithunyele la emzini kaNkulunkulu. Angikho-ke lapho bengilungisana ngoba khona omunye umuntu okayeke ukunaka izinto athunywe zona anaki ukuthi lesasitini sihlaleleni lapha. Lesasitini sihlaleleni lapha. Abese khohlwa into ayithunyelwe la emzini oyingcwele. La into esizele sizothunyela ukuthi inhliziyo zethu ayiphelele konke okwenzayo. Mawubamba isitini, ubamba iphepha, uyathandaza ngenhliziyo ukuthi Nkosi, njengoba ngiqubula lesiphepha, leli phepha angingabi ukuthi ngiqubula lephepha, akube ukuthi wena usebenzisa izandla zami, nginyule okhokho bami abasekubhajweni kwethuna mayibonga Nkosi. Ngenhliziyo hayi ukuthi uphimise, ngenhliziyo. Enhlizweni yakho esicongweni senhliziyo yakho khona unyazi. Emzimbeni wakhe egazini lakho khona bakini laba beza nohlupho okade kukhulunywa ngabo bazwile abanye bathi abanye segazini lakho. Siyeke lokho kwalabantwana babalomntwana womuntu uyayazi into akhuluma ngayo ngiyibonile mina ingihluphe ekhaya.
njengoba siguqile nje phambi kwabantu kwesinye isikhathi akubiza ushemba shona lapha nofana shona lapha kanti uloleka imkhonto ingena kithi yophumela einganeni ingena kithi imkhonto yophumela einganeni lezi siphuwe zona kodwa asikubheki lokho asinendaba na kufanele sibheke ushembe nomsebenzi wakhe ngoba uyena wasidalayo mayibonga inkosi namatsha adilikela kithi asiwabheki sethi shembe vimba nkosi imali ngishayile kodwa nkosi police isilonda sibheke umsebenzi kaShembe la ngiqonde khona abantwana benkosi ngiqonde ekutheni imkhuba le kade sizwa ikhulunywa abantwana babantu hleze nawe ikhona kuwena lento uyazi unenhlanhla lo dadewethu ngoba usezowavumbuka lo moya owabhilwa wathunyelwa kuyena umzwili utheni uthi mina ngahlala kuwe egazini lakho ochaza ukuthi imkhuba leyenziwa omajiya bekhanda amalumbo bethatha imphefumulo yeingane bentshontsha inhlabathi zamathuna bayilumbe bayihlanze nezilwane nemkhovu na yonke into bese beyithumela kubantu ukuthi hamba ohlala kule ngane yasekuthini ngawuthola umendo ingane yomuntu ihlala igcina izalela ingane ekhaya njengalesilwane lesi esikhonkotayo ingane izalela ekhaya kanti yenziwa umajiya oyiloyile ingane yomuntu wayithumelela immoya yalabantu ekuthiwa imdliwa labantu ekuthiwa imdliwa uthi ushembe umuntu osuke ethunjiwe lowo emzini obaba bethu esiyigadile asibazi lokhokho bethu endulo basithele enhlabathini babe ubhile ngani umuzi angithi ayikho indoda ekuthiwa indoda wakuthiwa kuqala awindoda yalutho noma ngawuqinisile umuzi wawazi ukuthi uqinise ngani ukhokho wakho njengoba uhleli phakathi komzi kayihlo nje uyazi ukuthi ukhokho wakho awuqinisa ngani mhlambe kwathatha isingezansi somuntu wesimama esagaya saqotha safaka emcengezini sayimpuphu sahlanganiswa namakhubalo wayesenika ubaba umkhulu wakho nomkhokho wakho wathi ubethela amakhono onkomuze ukhona umuzi ongangena uNkulunkulu njalo obethele ngempuphu enyama yomuntu namathambo omuntu siphuma esijweni esinjalo bantwana benkosi munye kuphela okwaziyo ongabakhulula ngokukuthanda kwakhe unyazi lwezulu mayibonga inkosi hayi ubuchule lo besikufuna hayi manje ufanele mawuzokwenza ukuthi ikhwama zakho uyigudluza uyibeke lapha uyithatha uyibeke lapha cha ushembo wazi ukuthi iqedwa kanjani imikhuba enziwa okhokho bethu amen ungazi ufuna ubuchule nje bokuthi hayi kuthiwa ke uzothatha imbuzi yokuqala uyibeke lapha uyihlabe uligudluze umtshela uzomazi ngani umuntu omqambe walesi sikhwama sokonakala uyamazi njengoba wena ingane yayizolo ufika izolo ufana nami ushembeke la ekhaya emphefumulo ukwenza konke kuphelele mayibonga inkosi futhi ubakhulula ngokuthanda kwakhe noma bengazange bazazi indlela zakhe kodwa uyabathethelela ngam nawe ingakho kuthiwa wena mnikazi womzimba uthunyiwe la ekhaya emphefumulo lunga phela inhliziyo yakho mayithambe ungashisi ungabi nonhliziyo eshisayo nomoya oshisayo ungabi nolaka thamba awuzona isula mawuhlisa umoya wakho uncengelela abantu bakini ungabi ishinga ungabi isihonga ungabi nomona wokuthi awu yindaba kuthunywe loya kuthiwa akayoma esangweni ngabe mina usuphumile endleleni oyithunyiwe inhliziyo yakhe isiziyaqhotha ukuthi abangithumi ngani abashumayeli usukhohle into oyithunyiwe iyayithi inkosi yamaNazaretha kwesinye isikhathi umuntu uzazondwe mangimthuma kanti lo muntu ngiyamgeza mhlamba thina akasazi thina singabantu asazi ukuthi lo muntu ungcono mangcono kodwa siyazithi mfowethu usibambise lapha mfowethu usibambise lapha nabo abashumayeli baphuma emathempelini abo abanazi isikhathi sokuza njalo la futhi phela akuziwa njalo lapha ekhaya uza ngoba uzothetha amacala akhona emhlanganweni lapha ekhaya isekhaya emphefumulo uza lezo insukwana zokwenza lo msebenzi obubuyele khona so bathola lapha abashumayeli abazosilekelela njalo umshumayeli ingakho uNkulunkulu wathi asisebenzise labantwana sebephelele ukuthi abasilekelele bashumayeli benkosi njengoba nibona insizwa zisilekelela nje zibamba umsebenzi ofanele wenziwa yinina ngoba nihlani nathi njalo nani nemsebenzi enenzile emakhaya njengoba umsebenzi kaNkulunkulu umkhulu kangaka mangase kulindwe ukuthola abashumayeli ngelisa abathi ababili sesibamisile labo babesebenzisana bangasebenzi kosizakala kanjani
ngidlulisela ukuthi abantu sicela bamukele babengena kuloya muzi ngoba uShembe wawokhanda lo muzi ezeni phezulu kwabantu abayizimpofana ababevesi bekhona namhlanje umuzi uyacwebezela. Amen. Uyazi futhi uShembe mase kushintsha konke okwenziwa ukuthi ukushintsha kanjani. Asilinde yena uShembe mayibonga Nkosi. Asimukeleke masifika ungathi uhlubuka lapha esangweni uthi lamaphoyisa ngitshelana mina bengifuna kukhona umshumayeli bekufanele kube khona umshumayeli lapha esangweni. Uzomthatha apha umshumayeli ozohlala esangweni njalo. Lalela utshela kona esangweni ngoba indaba ilapha esangweni. Ngesikhathi ungena usunenhliziyo evuvukele. Labantu bakini abasakwazi usondela eduze kwakho. Inhliziyo yakho isingcolile. Ushembe ubuka inhliziyo yakho wena ofikayo. Ayibona inhliziyo yakhe ibalisi ithuka inhlambi izo yonke into ibubula inze yonke into abesethi uShembe nabantu bani kudlukana la nina niseza naleni mina nomkhubo onivimbile ethuneni kudlukana bakhipha abantu bakini thambisa inhliziyo awusonisula noma umuntu ekutshela into errong mayithwe umile akuthiwa akutshela ukuthi unganyatheli lapho wena ubona ufanele unyathele landela lowo mgudu awunalo icala mayidukiso kwakhe. Amen. Musu kubane bakhona abantu ababuya basebekhala athi waduba la ekhaya emphefumulo wabuyela emuva wafika khona udadewethu wakhuluma la last week mangaphazami last week uthi waduba lapha ngoba babemthethisela ukuthi akakhumule lezi zinto ayifakile wabuyela ekhaya kubo uthi wathi mayibuyela ekhaya kuba angazi noma kuzongena imali wabuya imali yakhe yonke sihambile base bemtshengisa abakuba uthi nansi imali yakho ingaphansi komqamelo kodwa isihambile ngoba yini waduba ethunyiwe. Ingakho ngigxila kakhulu kulo ngoba ibalekile abantwana benkosi abantu bahluphekile ethuneni mayibonga Nkosi. Asiyeke indaba zamagqumu namazondo nokusola. Abantu abazobeka icala labantu abamisiwe la ukuthi babheke umsebenzi kaShembe. Hayi wena mkhohlwa yiloko wena thandazela ukuthi Inkosi njoba ngiza nemithwalo esindayo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uyakwazi ukubona imithwalo oyiphethe uyibone wena inhliziyo yami yangavuma nje mangithi angihlalise phansi nganomlilo nje zibukeke ukuthi hayi uhamba nezihonga zibuka wena uhamba nezihonga sekufanele ukucelele zona mawuthi uyakhuza ungavumi ukashule nje ufuna ukubamba abantu ngezandla zibuka ukuthi uhamba nabantu abanjani uwe umthwala akazethule babeka umthwale kuwe. Siyambongela lo mfowethu ade ekhuluma eqaleni. Wakhuluma wazi wayisholo yona wathi siyacela uNkulunkulu unyazi lwezulu ukuthi akabakhulule ngomsa wakhe ohlezi phakathi. Wasikhulula ngosithanda kwakhe. Akabakhulule ngokuthanda kwakhe uShembe. Uthi ubebanjwa inyoka imbaqazi. Uyabona ukuthi inyoka mayizogonya umuntu iqala imbaqazi. Sizala abantu abafa kanjalo ke emandulo mfundisi wami ubaba umfundisi bani? Indaba ezitha Khanyile umfundisi ubaba. Hawu siyaxolisa mfundisi wenkosi. Befana ngabe bakulungile kodwa indaba ezihleli la umfundisi uKhanyile. Okhanyile abantu abakhulu kabi labo. Hey mangase ngena unyazi la lingasixosha sonke kusale wena. Libathanda ngabo abantu bakubo unyazi lwezulu. Nina bokhanyile nisitsha sokuhlala uJehova efike evele emhlabeni isiqu sesihlanu. Amen. Nisitsha nina nahlala yena. uShembe uzalwa kwenu unyazi lwezulu uyezwa ba mfundisi wenkosi bathi kanye izingane ngoba sebesifaka uNkulunkulu basayimemezelana lento engathi uNkulunkulu angavusa labo bantu bakini basendulo abadala kuqhamuka isibongo sithi inkanini ngoba phela amagama abantu lapho ukuthi kwakwenze njani ukuze usilungiseke baba angazi ke noma ebandleni lasekhaya ukhona nomfundisi ongangena ethuneni ayokufunela mayikhona umfundisi umbishop umthume thina la eNazaretha sithuma unyazi amen uyezwa baba mfundisi wami nkanini uyezwa ngithi thina la sithumula unyazi angene ethuneni ngithi ke angazi noma enkolweni yakini ukhona enizokwazi ukungenela ethuneni ayokubuzela kodwa ngobula ekhala emphefumulo namhlanje sokucelela uShembe alekelela umfundisi wakini angene ethuneni uyezwa baba ayokubuzela ukuthi kwakuze kuthiwa nkanini kwakusuke lapha ngithi ikhona ithopo mawuthopa uthi nkanini bani uthi nkanini uthi ba uthi bani olivuno bese ufuna lo uthi nkanini ukuthi kwakwenze njani kuthiwa nkanini mhlawumbe wayekhuza nje lo muntu esecekela phansi bethi bamkhuza ngezwe manje kufuneka leyo nto ke inqanyuli iqedwe leyo nto libulawa lo khondolo mayibonga Nkosi amen lo mntwana uthi egcineni ucela ukuthi uShembe nalabo abagonywa izinyoka abakhiphe
uyinembe enungwini uyihlaba esikhonkosini akibona bodwa abantu emandulo babeshawa izinyoka inyoka zibabaqaze zibagwinye emandulo umuntu ahlale eswini senyoka iminyaka amakhulu ey'nkulungwane nakimi nakuwe khona lokade kushiwo lo mfowethu ma uthandaza nawe umcele ukuthi inkosi nabadliwa izinyoka nabadliwa amabululu nofezela noxama ubakhiphe ezilwaneni inkosi bayeke ukuthi mase bebuya bezakithi baqhamuke bezilokwazana uze umuntu enwayikhanda ethi hayi usho ukuthi ukhokho wami-ke le nyoka emnyama ukhokho wami wadala ukuthi uNkulunkulu okhokho bethu uma bevela kufanele bavele bezilokwazana yini uyabona mase ufikile ekhaya emphefumulo uma uNkulunkulu ebaphila abantu bakini amandla ukuthi bavele obani ngeke bavele bezilokwazana ngoba zangazathi ushembu abantu bofika bezilokwazana bezilwane wathi bawovela beyabantu mayibonga inkosi njoba nawe ushembe vela ko umuntu wasezulwini uyamuzwa lo mntwana ukhuluma into ebhlungu nami engangidla ukuthi sonke lesikhathi kanti ngihamba nje ngibethelwe ngesilwane kodwa uze ekhaya emphefumulo sasuka isilwane ungamsalibala dadewethu ungamsalibala dadewethu awusonela uphinde uguqe la uguqe khona ungamsalibala usuphiwe inhlanhla ungazi ukuphunyuke lenhlanhla futhi umuntu akathunya umuntu oyivaka ngiyakubona ngisho ukhuluma ukuthi awulona ivaka kuphi lo dadewethu ungahlala isikhathi eside ungamthathanga ushembe umfaka enhlizweni yakho bese uyamembatha uyabona nje basigqoka ingubo emhlophe simbatha unyazi mayibonga inkosi umembatha ungaloku ukuthi hayi mina ya ngamthanda ushembe mina ngamthanda ushembe hayi mina iminyaka eyishumi mina ngiyazi mina ngoshembe ukhona umuntu owazi ngoshembe asho umuntu akambathile ushembe athi mina ngiyazi ngoshembe akekho umuntu owazi ngoshembe ngisho ingwevu endala zakithi zaseNazaretha mayinikeza inkosi ithi inkosi asikwazi wena ingakho kuthiwa kunomthandazo othi Nkosi baba ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe awubonakali akaziwa ushembe isiqu lesi sibona ngenyama siyashintsha kunesihlabelelo kuthiwa esithi lana eNazaretha angisazi lesihlabelelo uzocela ushaba ngasihlabelelo sona esithi ushembe umbalabala mazositholile shabangu usukume mfowethu ushembe wakwazi ukuthi umbalamuni umbalabala ushembe uyashintsha unyazi lwezulu mongabe umongasunakisize ngolunye usuku bona kuyindoda endala yasendulo olunye usuku umthole kuyibhungu kuyijonge leyihle elincane uyashintsha ushembe usuke eshintsha ngembala iziqu zakhe thina sibuye siwe neshwa ukuthi agcine sebizi yanbizo lomfana ukuthi uyafika akuthume unyazi lwezulu kuthuma into ethize uthi uyabuya uthi usathi uyaguqa phambi konyazi akuselona unyazi mhlawumbe usuguqa phambi kwelanga ngikubukile lento kwakusho ubaba yenzeka phambi kwami ngase ngithi mina unayi lento ekhulunywa ubaba athi kunjani bemthumeni avukula ushembe ubotha hawa kusena uthi uyafika ngolunye usuku enkosini unyazi lwezulu kade likuthumile uthi uyafika ufike sekuyinyanga yezulu ikubuze kaningi uthi kunjani bengikuthuma nini udideke na uzushaya uvala uthi awuthi ngonile kanti ufike sekuyesinye isiqu iziqu zikaShembe ziyashintshana phezulu konyazi mayibonga inkosi bayithola mfowethu lelo vesi nje lombalabala ngizocisha lo mpopho awusifunde awusihlabelele baba lelo vesi nje bala unilo Baba
Siyabonga bantwana bahle basezulwini. Evezini lesibili liyasho ukuthi umbalamuni lo uyashintsha shintsha ushembe. Umthole lo mbala. Nasemathuneni ke mayezolanda abazali bethu ushembe uyashintsha shintsha. Mayibonga Nkosi. Esezolanda okhokho bethu uya ngokuthi ihoga baboshe kuzona zinjani. Kodwa usikhulula ngokuthanda kwakhe uyobakhulula okhokho bethu ngokuthanda kwakhe thina siyamncenga ukuthi thanda Nkosi mayibonga Nkosi nawe uzekhala emphefumulo uzocela Inkosi thanda Nkosi ukhulule izizukulwane ngezizukulwane zolibo lomndeni wami mayibonga Nkosi uyayizwa le ndaba ekhulunywa lo mntwana uthi khona abantu ekufanele ngabayabuya uthi omunye uba ithenye inhlalisa ukuthi seyadlula emhlabeni. Ayikeke baba. Uthi omunye inhlayisuthi sihamba ngeyitimela eyaKaNgcobo ithi le nhlayisuthi umhlayisuthi akamajiya yini lo yikhulumayo. Uyazi ukhuluma into kade ngiyibona ebusuku ngithi mina angazi bengithudlulisa izwi likaThixo. Uthi ebusuku ngithe ngilele kwafika amakhehla amathathu. Athi amakhehla amathathu yona mfanele ungasinaki wena mophambi kwaShembe. Awusinakile ngani? Utamthethisa amhafa lamakhehla amathathu. Ayemane. Utamhafa uyabona ingengelezi uyabona amadoda amadala. Utasemhafa nje bese qhamukisa likwazi sidondolozele. Uthi masidondolozele lamakhehla anyonya bese nacashe ngamatshe. Amadwala bese nacashe athi wemntana benza bathi labafana. Uthi athi hayi gogo bathi uthi bayabhedela bafuna uzokhuluma iqiniso bakhuluma amanga. Ingane zakho lezi. Ingane zakho lezi ezakho lezi ingane. Mina ngangigana okhokho omkhulu babo laba abafana laba abakhulumayo. Ngangigana omkhulu babo. Ngabhubha emhlabeni. Ngabhubha ngakuzalanga. Ngoba ngaphambaniselwa amakhosikazi asesithenjini sabo omkhulu babo. Mangifika ngale kwethuna kwathiwa umntwana usekhishiwe ezulwini umntwana akabuyeli mayisekhishiwe ezulwini. Uthi ngaxoshwa ezulwini lomndeni kwathiwa buyisele emumva lengane. Ngoba isiyakhishwe ezulwini. Buyisele emumva ingane ayibuyele ezulwini masekhishiwe ushembe mayiseyikhiphile umphefumulo umuntu abusabuyele ezulwini ubuyisele emumva. Uthi ngahlala mntanami ngoba ngixoshwa umndeni ngihleli osizini ngaze ngabona unyongo ngibona inhliziyo emsulwa ngamthungatha unyongo ngamshelela lo othi wena uyihlo. Akuyena uyihlo lo isizukulwane sakho leso lo othi uyihlo. Izingane zakhe labo omkhulu bahokhokho kuwe. Ngokwasemhlabeni bayizukulwane esiwukhokho kodwa izingane zakho lezo. Uthi ngase ngithatha unyoko ngamhlanganisa nalo othi wena uyihlo. Wayesegana yena waphelela kini mayesephelele kini uthi ngase ngikuletha ngakubuyisa emhlabeni wafika wazala umdala kabi nalabafana abakhulumayo. Nabo bazange baze banginake. Baze bafa sebezogijima manje ngoba benamandla bekwazi ukugijima bangidlule. Sebezovela bona. Ingane ezikuhlaza udaba lalo ubukhulume uyokhuluma udaba lami mntanami. Ukuthi emndenini bangibulala umuntu mayefe ngengozi noma efise ngokudliswa noma edle ungcola akadlule ethuneni. Shonjalo Inkosi unyazi lwezulu. Into engcolile ayidlule ethuneni. Iyabhajwa. Uthi ke nami ke ngabhajwa mntanami. Ngicela ukhulule mina. Ungeze ubuthe ngabufakwa omna kwethu. Ithi Inkosi ilanga ikhuluma nengwevu emandulo sesizwa ngenqwele ezesikhulisile ezasicathulisa kuloku kuhamba kwasezulwini. Boba jwayele ubaba badala ungabobeya. Bojwayele uhlala eduze kwabo emhlanganweni. Uhlale nje mabexoxa bebhunga ngoShembe hayi kodwa bebhunga ukuthi usibani uzoketulwa kanjani esikhundleni bobaleka kodwa mabekhuluma nje ngoShembe uyincikise eduze kwakhe. Mina ngangenze njalo
inhlangazo endala Shabangu sake siphume nje makuphunyuliwe sihlala ematsheni lapha bese sizokhosela nensizwa kaMsimango silalela ingwevu zixoxa ezingaxotshiwe zikhuluma zikhipha amakhekheba okuhamba kwala ezulwini ithi ke inkosi la ngamayikhuluma nezingwevu ithi kuze isikhathi lapha kuhamba inhlama yokwakha abantu iphele ezulwini bese kuzalwa abantu basesihogweni uthi lezo ingane noyibona ngemkhuba yazo ukuthi izingane zasesihogweni kuthiwa yazi abantu bayopenda imlomo bayoba ukuthi ngoba sebengasakhiwe ngenhlama yasezulwini bobe bakhiwe ngenhlama yasesihogweni bobe bakhiwe ngenhlama yasesihogweni abantwana bayozala ngalezo sikhathi hayi ngoba inhlama yasezulwini iphelile inhlama yasezulwini yobe isivinjwa inhlama yasesihogweni yiphi inhlama yasesihogweni shemba khuluma ngayo ukhokho wami uhambe umthakathi efuye ilwane uyafika ngale kufeni akadlule ethuneni uhlala khona la enhlabathini uyahluma nalokubona into phela mayifaka enhlabathini iyabola angithi kunjalo mfundisi nkanini iyabola umuntu into mayifaka enhlabathini noma bekuthiwa utamatisi bosobuli kodwa mawufaka enhlabathini uyamila nabo bahlala ethuneni babhajwe baze bahlume babuye nalokufa kwabo bese bethalaza bangazi ukuthi bazophila kanjani ezweni ukuze bathole ukudla ngoba babonakala bawumoya bese bethi gulukudu emzimbeni kamakoti okhulela ingane banamathele enganeni iphuma ingane siphuma nalo moya waleli khehle lingadlulile walesalukwazi singadlulile walo mama ngadlulile wale ntombi engadlulile ethuneni hofe kabi odlisiwe akadlule ethuneni uyabuya umoya kusekhathele uhlele ethuneni akazophila ngani adlule phela umuntu umphefumulo womuntu awupheli usho njalo unyazi lwezulu umphefumulo womuntu awupheli njoba sidla nabo bayadla ingakho la ekhala emphefumulo kumayo yabo njengoba sizophuma manje insizwa lezi ezilekelelayo ukuthi kupheka ukudla khona into ebhlungu bantwana benkosi engicela ukuthi sibathandazise labantwana uShembe wayikhandela bona akukho namunye sake saphuma samthungatha sathi akeze azopheka la ekhala emphefumulo la ekhala emphefumulo bengahlali umuntu nanga ufakazi wethu umkhokheli sonke ngesabatha besiphuma sahambe makuphelisa abatha njengoba kuphelisa abatha nje sishiye nje kuyisehlani la uthe mase kuqala lo muzi kuzokhipha ikhala emphefumulo kwase kuyifikela insizwa nje ezu2 zaqala ngale insizwa yakangcobo usenzwa kadangazela sithi masisebenza athatha ibhodi ngikhumbula kathi ibhodi alithathile kwakuyelakithi engafika nalo ngalibeka la naye wathathela kubo nosimamana wathathela kubo kwaphekwa kuhlanganiswa nje kancane kudliwe ngaleso sikhathi zaze kubona ngathi fanele kuthengwe amathuluzi ukuthi kuqhutshekwe phela nokusebenza nematerial okusebenza kwase kuphoqeka ngagijima mina engaqala le yandlu ngayakha le ngale ngayisusa phezulu kwamabhodlela yakho phezulu kwamabhodlela le yandlu ngayisusa phansi ngathi nainsizwa bayiniqhubeka zobe ngakha la ngobani sengilizwile izwi likaShembe ukuthi akube khona abantu abazogada phela umuzi lozo kwakhiwa sawuqala sawakha asazi kuzohlala ba ngoba nami ngake ngihlale nami nginefamily ngoba qhamuka insizwe embili sathi ayimshumela sicela ukugada thina kwaqala le kanzuza nenye zagada insizwe hawo sabona insizwa seyihlanganisela zona ibhodwe ngoba seyinqene ukuthenga sinike zo 2 rand bokuthi asithengise inko ntambama nje masicela umnikelo la emakholweni akhiphe shiye nomu 200 cabanga uzobona nansa sihula kanjani shiya 200 soze sibuye ngesabathe elizayo bazodla ngoba bazodla 200 abantu singazi lutho ngoba sisho ukuthi uShembe olawula lo muzi awulawulwa umuntu owakho uqonda nokwazi siyakuthanda siyakuthokozela imbono yakho mihle kodwa imbono yakho yolawulwa uShembe mayibonga Nkosi ngoba uyena owazi ngalo muzi sishiya u200 sihambe sithi mase sihambile sibuye ngesabatha lezi insizwa bese ziyibhatanisela zona u200 uphele emini ithenga isinkwa hawo siyafika siyabika baba Nkosi yamakhosi kunabafana Nkosi ababili abahlala lapha Shembe uthi uShembe bathengelena amabhodwe uShunyazi bathengelena amabhodwe uShunyazi uthi uNyazi bathengelena amabhodwe bayeke ukuthenga esitolo nezwe mathi thengelena amabhodwe baba Nkosi yamakhosi wathi ningabathengela amabhodwe amancane bathengela amabhodwe esiZulu nibathengela ifridge
nibathengele zonke izinto zokupheka sabuzana sabukana noSimama Ndawo sesingaphandle uNkulunkulu uthini uzobe kufika amabhodi esiZulu bangaka kanti abantu abahlala lapho babili uShembe umabona kude wathi nibaphekele bese niyabatshela bafana abapheke lokudla ngamabhodi esiZulu bapheke bese bekho ukudla bakushiye kanjalo ngoba imphefumulo iyadla namhlanje amabhodi aphekwayo bantwana benkosi makulehlanu kupheka amabhodi awu32 esiZulu amakhulu usize 30 banzuza size 30 awu32 phakathi nensuku kuphekwa 16 15 kodwa ngolehlanu kuphekwa amabhodi awu32 okumaya aphekwa yilezi insizwa ake ngibuze ngicela baphakamise izandla omama noma abayini abangasikhipheli umama bazohlala ekhaya emphefumulo zonke insuku bazopheka hayi ngoba bengathandi obaba phela kufanele umama ayogada ekhaya nangu namkhokheli wakithi uzazame ibandla mhlambe ngolehlana abekhona ngoba phakathi nensuku kufanele ekhaya ogada umuzi wakasibiya uganile angeke kwazi ukuhlala zonke insuku uShembe ngoba uyiqili lamaqili wangena enhlizweni zalezi insizwe hey balungile labafana ungathi ba amawele sabaphenya kuphela ukuthi bafana njani isimo senu siyathola abafana abanamacala bayonanga imizi yabantu sabotha ubahlambulukile labafana banomoya wodwa bonke basebenza umsebenzi weShembe babheke phansi ungabasukela nje wena mawuthanda ubasukela bacele ngalolu suku athi umuntu ucela ukuye ekhaya sithi awukulungile awuthi siguqe sicele uNkulunkulu sigibeze mfana ahamba abuye futhi sicela sihlanganise nabazali benu basinikeze incingo safonela abazali abanye abazali bafika hayi umntwana uhleli lapha ekhaya emphefumulo ababaningi nje bangithi balabo ayihlanu mabangasona isithupha lezi insizwe labantwana uNkulunkulu wami abatholi ithuba zonke insuku bavuka ngo4 bayapheka yabona izolo bengilele la besilele la nathi sesigcina sibotha sithi quye ekhaya sibuye quye ekhaya sibuye sizobalekelela ngiyavuka ke mina ngisho nanga1 nango2 ngirawundi ngibheka umuzi kaShembe mabheka ngisho amaphoyisa ngifike ngiwa30 emangiboniselele ukuthi awuphoyisa leyalala yini ngiyarawunda la umuzi kaNkulunkulu ngoba sibheka umuzi kaNkulunkulu ngoba unemphefumulo emndeni yenu mayibonke Nkosi labafana izolo abantu bazokhumbula ngolehlanu njalo kuzosa kuba ulehlanu nibona ukuthi imvula inene ngasikhatsini inezakasa kodwa ngo1 o'clock 2 bese emabhodweni linethi izulu ngize ngithi lo mlilo mina uvutha kanjani izulu netha kanje kushaye isikhatsini akushaya ngaso sebeqedile ukupheka sebeqedile ukupheka sebeqedile ngo9 seqedile ukupheka lokhu kudla okuzodliwa namhlanje njoba sophuma siyokumaya nje bakupheke izolo ekseni ngobani safundiswa lapha ekhaya ukuthi inkosi yamaNazaretha ithi bantu bami akushaye ihora lesibili ngasabasomlilo ngoba ngesikhathi uShembe eza nemphefumulo abazali bethu beze kithi bezosibungaza bezosinikeza ibusa abayipho uShembe emva kokuthi uShembe sebathethela amacala bafika inhlabathi iyashisa ngoba phela uphekele inhlabathi indaba kodwa inhlabathi iyashisa ngale labaphekela khona kwathiwa akuvuke ekseni kwaze kwathiwa umthandazo ka4 bazowenza bona bepheka umthandazo ka4 bazowenza bepheka lezi insizwe sezalekelelwa amakhosazana awahlali amakhosazana lapha ekhaya kuba yilezo sikhashana nje mhlambe kufike la amabili amathathu ngoba phela ingane azikwazi ukubuya zohlala la akukhona mhlambe emhlanganweni la kwazokhona umhlangano kaJuly intombi iphelele khona kodwa ziyafika ngaleso sikhathi lezi eziseduze intombi zikhona bese kuba ingane ezincane zilekelele ke nako kuphekelela laba bantu sithi ke siyacela ukuthi abantu basilekelele ngomthandazo uthi inkosi siyacela ukuthi labantwana abasebenzayo ubapha amandla nabo imindeni yabo abayisebenzelayo athukululeka amafindo namaketango neyibopho ngoba nayo banemindeni yabo mayibonke Nkosi njengoba besebenza bancengela imindeni yabo singabagxeki siloko sibagxeka asibathandazise ngoba bayasebenza njengoba sizophuma nje
zonke izinsuku labantwana la ekhaya kudliwa kathathu ngosuku. Kuseni kuvuka kwenziwa idoka, abantu bathola idoka kuseni tathakuza. Emini kudliwa umani, ntambama fanele bapheke ukudla kwantambama. Bakhona omama bangamela leyo nto. Bangaxoshwa phela emzini yabo. Nesenigana ikhala imphefumulo phela nini. Ingakho uShembe uyiqili, ingakho wasebenzisa insizwa. Bese belekelelana umkhokheli nje kusasa uzobepheka nomama. Bathola lelo thuba lokuthi bazopheka ngesonto ngoba kusuke kukhululekile. Kodwa phakathi nensuku angeke bakwazi. Futhi ngeke bakwazi ukuphekela lo mkhumbo ngaka. Ngoba lapha kuyasetshenzwa ngangathi awungizame kancane. Ngibuka kubondwa lapha. Hey, ufuneka ikhwepha lapha. Ngoba leli phondo lesizulu guqula isigwaqana siyasinda siyitshe. Juluka zibe manzi insizwa lapha. Zibe namankonyana ziphekela ukuthi kumaye thina ukuze kumaye imndeni yethu mayibonga Nkosi. Phela khona imndeni eminye engangena emakhaya. Eloko yagcina ukudla ngesikhathi isaphila, ngesikhathi niqeda ukuyigqiba nje ethuneni, ayikwazanga ukubuza ongena emakhaya. Imizi singcolisile, imizi yangcoliswa ayibona, baboshiwe badla amaselesele noxamu nomfezele ezikhotheni, kodwa la ekhaya emphefumulo uShembe uyabaqoqa abese bapha ukudla. Ingakho kuthiwa lapha mawubeka ukumaya uthi Nkosi siyabonga ungene emzini ungene ekhaya emphefumulo. Mina ngusibani Nkosi siyacela lokhu kumaya esikuphethe usondlela izizulwane zolimo lemndeni ephahla impilo yami wena Shembe uyazazi. Amen. uShembe uyabaza abantu bakini abaphethe impilo yakho. Noma baphethe impilo yakho ngalowo mzuzu. Ungazalwa uyihlo nenyoko kodwa kuthiwa uphethe uyena. Uzalelwe emshadweni kanti uphethwe isalukwazi esahamba emhlabeni esakuba gogo ozala ugogo wakho wakomalume. Sabuya ngawe sazokubeka emhlabeni ngoba sifuna ukuthi ukhunjule indaba yakho. Uyizwile ntathi ikhuluma nomntwana uthi wena kwakufanele wena uzozala thina. Lathi unyazo lwezulu ngo2017 baba uSithenjwa lisuka la kade livula lo muzo ikhala emphefumulo saliphelezela. Bayazi abantu abake bafike lo uNkulunkulu emazweni akubo. uNkulunkulu uyaphelezela mase buyele emuva. Samphelezela nathi sayeze ufika lapha sasisima thina lapha la kuquqa khona phansi. Wathi hayi ngenani machi wasangana kule ndle yakhe le yaphezulu sanyuka ngeyitebhisama la saze siguqa ngangihamba nomfana wakazibane. Waba nenhlanhla lo mfana ukuzwa imfihlo ekhulunywa uShembe. Uloko encokona nathi uShembe udawo. Machi hey uNkulunkulu uniphila amandla umsebenzi wenze lapha nize nokuphatha kahle lo muzi ngoba lo muzi kugcwele imphefumulo eminingi. Ngase ngitshontsha kulo mzuzwana Nkosi besicela Nkosi ukuthi mangabe ku23 wathi kuphi thina sasazi ukuthi kuzoba uzokwenzela u23 isumashu u23 noma u14 noma u25 sisowenzela khona. Baba besicela ukuthi makunethi imvula wathi unjani uyahlanya kanti wena ukhona bakhona abantu abangena endlini yangasenhla ngani gcwele imphefumulo lapha. Ey kanyonya nami ngangabe ngisazi ngani ngangibona izigi emva kwawo umndawo namhlanje ngathukwa. Kodwa usakhisa umuzi asafuna isingene kuwo. Ngeke ngathola kanzima. Wabuya kupholisa lokuShembe sebeyabona manje kancane kancane. Kwakuthiwa lo muzi umuzi kaMajiya ngoba usiyanqaba singene kuona. Babe ngazi kodwa Nkosi yami. Ngoba nami ngangingazi. Angibasoni nami ngangazi ukuthi le uShembe yenza lapha ekhaya. Wathi mayithi ikhala emphefumulo saxakeka ukuthi ikhala emphefumulo enjani. Manje umbuzo ubuza ukuthi sobona ngathi ikhala emphefumulo. Ingakho ke sebavusa manje bekhuluma abantwana babantu ukuthi sithunywe imphefumulo abazali bethu mayibonga Nkosi. Yeka ke na ukusola Majiya. Ngoba sasingazisonga wathi mayithi ikhala emphefumulo sadideka ukuthi ikhala emphefumulo soyibona ngani pho leyo mphefumulo thina ukuthi ikhala labo le. Nabo bakhuluma nasemini bazobekhuluma. Ulanisiseke wena ungaphuka ngenhlanhla. Uqhathanisa uthi awu nami makuthiwa ukhokho walo umuntu wakaSimamane wayithakatha angimiyele ekhala emphefumulo ngiqhuba inkomo. Hayi usho ukuthi nami wakithi fanele ngenze njalo. Mayibonga Nkosi. Ngoba usuzwile babe khona abathakathi. Hawu bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni mama Nazareth. Unyazi lwethu singalisoli. Amen. Masola lo muzi sola lona. Singalisoli bantwana benkosi. Sengathi nabasa nokusemnyama kubo uShembe azabakhumbule. Maso wathethile amacala wanikele wenza yonke into buyele ethempelini lakini phela. Uyoza ngoba uthunyiwe uzoqedela okufanele. Amen. Mayibonga Nkosi. Ngoba uzogcina usuphawula izinto ezingakufuni.
usucanga ukuthi ithempeli lakho bese uyamosha enza lokho okuthunyiwe bakhonza abahle basezulwini bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba siyazi ukuthi kunabantwana babantu abaqala ukufika lapha ekhaya emphefumulo indaba zale ekhaya ngeke sikwazi ukuyiqeda zonke ngoba azifani nalento abathi umfaniswano uniform owazi ukuthi sekuzothiwa cha into nje masiguqile siwesicele kushembe ushembe okhipha ukukhuluma ngalezo sikhathi abeke olimini lethu nasebuchosheni bekhanda lethu sikukhulume mayibonga Nkosi akufana la kuthiwa khona hayi ke manje sekuyisikhathi esukuthi ke manje sesiyafunda yini kuthiwa yini lento bathi yini lo eBhayibhelini bathi yini kwenzani kuthiwa yini khona lekuthiwa hayi sesiyazi ufunda incwadi ukuthi itembu bathini itesi khona lento abayisho mina abayisho hayi sengikhohliwe akushiyo ukuthi lapha ekhaya sizokhuluma ngokuqonda kwethu nokwazi kwethu kodwa siyasicela uNkulunkulu lokhu ke engicela ukudlulisa ngicela ushembe abaphi indlebe zasezulwini abantwana babantu ngoba abantu aqale phansi umuntu athi ngicela ukubuza ukuthi ke njengoba ubaba ukhokho wami njengoba ukhokho wami wahamba exabene nokhokho wakhe ngenze njani nomunye futhi athi ngicela ukubuza ukuthi njengoba ubaba efikile wathi angemgezeli ikhwama ngenze njani hayi mina ubaba noma abahlukana ngagcina sengiyokhulela komalume lezo zinto ezihlukene kodwa umnyombo wezinto munye odala lelo thuthuva ekhaya kuqala abantu bathi basiza abantu bayalapha noma kuthi ungenwe abantu abadala noma unesiphiwo aqale kanjani mabebe neshwa abantu lo mntwana kuthi unesiphiwo bamthatha bamsa kumajiya uyogcina lo mntwana sekuthiwa isangoma useyinyanga useyonke into ahamba umntwana womuntu agcine sewele egebeni lokuthatha izinto ezingcolile agcine naye esenesandla esingcolileyo kodwa uqala umntwana emuhle kuthiwa unesiphiwo uma bebe nenhlanhla kwabonala umntwana unesiphiwo bamphuthumisa kushembe lo muntu uzayogoduka enza kahle ngoba uzofika atshele lelizwi ushembe akhuluma ngalo ekuthiwa sincinda izwi izembelezi lana abalizwayo bayolithatha liyongena enhlizweni zabo ligcwale ilelizwi elikhulunywa ushembe la ekhaya emphefumulo ukuthi uma kuthi umntwana unesiphiwo asiphiwe umvelinqanga siba clean nje kahle asihlanganiswa namakhambi asihlanganiswa noxam nofezela asihlanganiswa nemithi into yakhe ayiphiwe umvelinqanga ayifuni ukuzilunjwe ilungiswe uyalungisa ngoba makuthi uyalungisa bazoyisa kumajiya umajiya ubani wazi ukuthi mayilungisa uhlanganisana mhlawumbe amafutha kaxam nofezela amafutha enyoka yonke into umuntu useyaqala lesi siphiwa sona sesijikile manje uqala ngokuhohoza manje ezoqala isiphiwo sakhe sekulungile lapha salungile akusahohozi yena hohoza lemoya yakubo yahamba izihonga yenza imkhuba yasesigodini sosizi izoyenza phezukwayo ushembeke usimisele lapha ekhaya emphefumulo ukuthi bantu bami ozani sithetha amacala ezizukulwane zemndenini ulibo lomndenini ushembe akafune imali ukuthi uzonikela ngemali akafune inkomo ukuthi uzonikela ngenkomo akafune lutho ushembe into ayifuna kuwena ufuna inhliziyo yakhe ephelele nethemba ukuthi ushembe uzongifukula kulento mayibonga Nkosi amen ushembe uzobakhulula ngokuthanda kwakhe abantu bakithi iyona into ebalekile inhliziyo yakhe ayithembele kushembe inamathelo onyazini lwezulu uzobakhulula abantu bakini amen ngokuphelele amen umusa othando kaNkulunkulu nemndeni yakho ukuthi ugcine usunayo imbuzi noma kumnikelo wenkomo ephakethe kusuke kuumusa kodwa ushembe akabhekile lokho ushembe ufuna inhliziyo yakho kuqala nazo lezi imbuzi nomnikelo wenkomo ephakethe ungawuqhubi phambili qhuba inhliziyo yakho iphelele kanti ukuba uzele kuyisiko lasezulwini ukuthi uNkulunkulu unxuswa ngeenkomo nezimbuzi unxuswa ngokumaya unxuswa ngelimo zakho ilimo ensimini usiko lasezulwini kodwa ushemba kasho ukuthi makungekho lokho angeke akwenze lokho ushemba uNkulunkulu ungaphakathi umsakho uhlezi phakathi uyasazi ukuthi uzoyithatha apho inkomo nembuzi uhleli isibozi sekhehla elahamba emhlabeni lithakatha isalikwazi sahamba emhlabeni sibulala abantwana
esihamba sithakatha abanakwabo uyosithatha uyothatha ngoba phela umuntu usegazini lakho mase egazini awunaso isibusiso isibusiso phela ukuthi akwazi aye uNkulunkulu akucelela uzoya kanjani uNkulunkulu nezikhwama zokubulala nezilwane ayifuyile phela isibusiso siqhamuka kumvelinqanga umvelinqanga kodwa usinikeza ithongo lisegazini lakho noma idlozi lakini mayibonga Nkosi abese kwabela ke lo muntu wakini ingakho kwesinye isikhathi sithi simbathi ngube emhlophe ngokunganaki ubone sekuqhamuka umfowenu oyisiyona eceleni uqhamuka umfowenu ozenza ukuthi abeyacebe phambi kwakho wena ula eNazaretha kube buvindi uthi ucebe uzudina unyadika ibali agcine sengena emkhubeni yokuthi ahambe uthwala khona eNazaretha ngoba ethi ufuna uceba kanti abantu bakubo bamnikeza le abakuniki nje wena ngoba kubodwa uhlambulukile ngeke bakunike lento yabo eyayingcebo ebunuku ababecebe ngayo mhlawumbe inkomo ababenazo babethwele ngembungu ezingane ngeke bakunike wena bazonikeza lo mfowenu ongenandaba oyixovela udaka wena uhalela lokho wena bona bayazi ukuthi lento isithixo angeke kufanele wena uphambi kwaNkulunkulu bangakuniki ukuze uthole inhlala kahle wena mawunawo amandla naku engicela ukudlulisa uShemba kusho uthi amandla mayekhona nomndeni nihlangene nomndeni avumelana tholani phela isibhuzazana imbuzi eseyiqinile hayi isixhumana onto ongekwazi ukwenzela ngisho imbeleko yengane oseqinile lokho sekujahwa iphongwana nezimpongwe ibhuzazana ngolimi ke lezingane ezidlwa ice cream kuthiwa intombi nto kodwa uthe uNkulunkulu mayethumela umshumela uNdlovu uthi sicela usitshelele abasekhala emphefumulo ukuthi ababazisa abantu ukuthi imithwalo yemndeni imithwalo nezona eziningi bese yafa zifike bese ziyabutuka ebuhleni uthi akube imbuzi eseyithanda uqina amen mayibonga Nkosi amen izona ke uqala nyazi lwezulu siyakunxusa siyakuthuma thumekile umsebenzi kaShemba uzele emhlabeni akona ukuthi siyodansa phambi kwakho ukuthi simthume ingakho ukuthi uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha simthuma ukuthi angene ethuneni angene esitamkokweni awolanda ingane ezahushula zafaka emhosheni angene emgedeni awolanda abantu abathwetshula abanamathisela emgedeni bakithi nabakini Shembe ungene eziswini zeingulube eziswini zezilwane eziswini zeinyoka nje bade khulunywa uyosihushulela imndeni yethu eyafa emandulo yadliwa izinyoka yadliwa amanqe ecokoshisa nje ecokoshisa inyama kakhokho wami Shembe sicela uyabakhiphe iziswini zabo nanzini laba bahleli kuzo bahlele inanzini zezilwane okhokho bethu ingakho mabevuka bavuka bezilwane sicela Nkosi ubalande abadingiswa amakhosi abaphunguka abafuka ufo ongaziwe ezulwini ubabuthe Nkosi ubalethe ekhaya emphefumulo bathula imithwalo nezithixo zabo ubageze ubahlambulule mayibonga Nkosi eyesibili Nkosi siphuma esijwini semndeni esingayazi asendulo kunezingane emandulo Nkosi ezayiqothwa nje zibulawe amakhosi kuthiwa zizokwenza intelezi iseyimbungu seseyinkaleni zomakoti sicela Nkosi usiphehlele zona uyidala ezinye zakuhushula namanje zakuhushulwa sekhona ngisho amagumbe ebhedlela uhushula ingane lezo ingane uTshemba abantu uthi into ebhlungu Shembe lezo ingane ngesikhathi umakoti noma udadewethu noma umakoti wami noma intombi yami mayiye esibhedlela ngesikhathi ithi ayifuni ingane uthi uShembe uLucifer usenodokotela abasebenzela yena bomoya ithi ngesikhathi ingane ibulawa ukhalweni kamakoti abethatha umphefumulo wayo uLucifer ewufaka emgodleni ehambe nawo uyokwenza imkhuba yezilwane uthi zonke imphefumulo yengane ihluthwa uLucifer ayokwenza ilwane ingakho namhlanje sekwaba khona lezi zinto ekuthiwa abalozi mawuyohlola kuthiwa uyafuna ukuhlolela ngabalozi athi umuntu ngifuna abalozi kuthiwa chiyo imkhuba kaLucifer ehlutha izingane enkalweni zoma bethu nomakoti bethu nezintombi zethu lezo ingane ziyakhula ikhule kodwa sezizilwane zilunjiwe siyakucela ke Shembe ngale nkomo Nkosi yezulu nomhlaba ukuthi usilandele bona ngiyaxolisa leyo nkomo yesithathu leyo nkomo yesibili yokuthi Inkosi siphume esijwini sizala phakathi komndeni
owawuthi uyalapha wagcina usuthakade abakhunkulu ogedla yonke into abantu babiza ngezinto eziningi abanye bathi ingqoka ngazi kubasi kuningi nje okubiza ngawo bafa sebethakade abantu sebengabakhunkulu sebecwiya sebenza yonke into shembe sicela ubathule lezo ikhwama Nkosi bese uyabageza hayi ukuthi geza ikhwama ushembe akayigeze ekhale emphefumulo uyazethula ngoba uyena kuphela okwazi ukuzethula uyena owazi ukuthi igqitshwa into engcolile hayi umajiya mayibonke Nkosi wena mawuthi uyayigeza ekhaya emzini kayihlo uzoyiqibaphi lezo ikhwama ngoba inhlabathi kaShembe izothi uyangcolisa mawuthi lahla emfuleni uzothi umfula uyangcolisa mina ngokaShembe mina ogeza abantu uzoyilahlaphi bayiphethe phela ngomoya lezi ikhwama zababe iphethe beyilengisile kuphileni ngale kwethuna bayiphethe ngomphefumulo wena uzoyigeza uyigeza uyithatha kubani uShembe kuphela okwazi ukuthatha ikhwama ngoba uNkulunkulu umvelinqangi wenza kwenzeka uyazazi uzobethula kanjani abese uyifaka la kwazi khona yena ukuthi amajukujuku okulahla kwezifo akuphi enhlangothini zokudaleka lomhlaba udalile uShembe dalo uShembe phela umhlaba uyazi izibi igqitshwa kuphi wena uyazi wena uzoyifaka uyiqhiba uzohamba lapha ngaphandle ngezantsi kwesibaya mfweni ngezana nithi ngezi ikhwama zikakhokho zibe angithi zoyiqhiba ngenhlabathi zimile bona seyihluma komunye futhi uShembe yena uyithatha kube kanye lezo ikhwama ayoyiqhiba abese baphuca abese bageza bona uShembe ugeza imphefumulo ayikhwama into bakhonza abahle basezulwini mase igeziwe into iyalahlwa yini igeziwe phela yinhle uyayithatha uyibeke endlini mase uyibeke endlini mase ufuna ukufaka amagugu akho ufaka kuyona ubuza ukuthi uShembeke manigeza lezo ikhwama ezabulala abantu ngoba phela kunemkhonto la kulezi ikhwama ezabhubhisa abantu baphuphumela izisi becushwa yilezi ikhwama abantu ingane yomuntu ihlanye iminyaka ihlanyiswa yilezi ikhwama kufa abanomzane kucushwa abantu baginqike nezimoto ngalezi ikhwama mase nigezwa ke ikhwama zakhe nizoba zinhle zona labantu ababulawa yilezi ikhwama bagezwe ubani ingakho uShembe sakhe likhala emphefumulo bakhonza abahle basezulwini bantwana baseAfrika ukuthi size kuyena uShembe uyena okwazi ukubathula uyena okwazi ukubageza mayibonke Nkosi le nkomo yesibili kuShembe wenza umusa ngayo mongasuye kumajiya uShembe umajiya uzokhomba inkomo ezu17 ehamba ngoboya ehamba ngamasondo uzoyithatha uShembe uthi uzani bantu abami nezibhuzazana sothethela umacala mayizala lezi ibhuzazana ezulwini lapha kuhambela izulwane ngezulwane kuze kufike izulwane sokuqala esadala ikhwama ezazihamba notikolosha mayibonke Nkosi esithathe abantwana uShembe akabaphehla abadala kabusha abadali babe ngabantu mayibonke Nkosi esini imbuzi yokuba Nkosi yezulu nomhlaba ubenze babelethise ngokusemthethweni kusukela emandulo lezingane zaphuphuma kusukela emandulo kuze kufike kwezayizolo ezalwa omolwazana basekhaya lapha ekhaya ubageze Nkosi bese ubanikela ubenzela ubageze bese ubenzela ubanike Nkosi ilungelo lokuba ngabantu akekho umuntu ongalifuni ilungelo lakhe ilungelo ulithola ngoba kuthiwa uyabelethiswa kunyoko namhlanje ilungelo lakho lokuqala lelo uthi uvunyiwe emhlabeni ukuthi ufike kwenziwa ababelethisi usesokhaleni kanyoko abenzelwanga bona esihlanu ukubacela intethelela bona emndenini ababulala ababulala abafowabo befuna ungena amakhosikazi abo ababulala abanakwabo befuna uhlala bodwa esithenjini kubangwa inkomo kubanga amasimu kubanga amalobolo kubanga ikhwama kubanga yonke imikhuba mayibonke Nkosi lezo inkomo ke sibalayo lapha ekhaya emphefumulo lezinye zolethwa ibona ngobubanzi kwesisindo semthwalo namacala abo uShembe mabaphumlo bakhulume bayozibalela bona sikhuluma ngalezi inkomo lezi inkomo akusho ukuthi woza nazo kanye kanye mawungenazo uzoyithatha apha abantu babehleli wena bekuphahle nobunuku nokungcola ungathatha ngawani hlanganise nomndeni ngawani basuke kulelo qathi baza basondele enkulunkulu bese bekucelela ugcine nawe usuqhuba inkomo nembuzi mayibonke Nkosi emakhosini ke amakhosi wona phezu kwalezi inkomo ezinhlanu
kufuneka inkomo yamasondo emele amakhosi ngoba amakhosi ona kakhulu izinto eziningi zonakala ebukhosini konkosi neyamabutho futhi inkomo ehamba ngamasondo inkomo embili ezihamba ngamasondo inkomo zoboya eyamakhosi neyamabutho inkosi ayihamba ngaphandle kwamabutho inkosi esukuhlele emhlabeni ithwala kanzima ngoba ithwala yonke intshidi yokhokho babo kuze kuyofika okhokho bokuqala bona mayibonga inkosi okunye sokudlulisa emini ngicela ukuma la uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha angivumele sitetele ungomane abingelele sikwazi ukuphetha umsebenzi kaNkulunkulu mayehamba nenduna yakhe socela induna imethule kukuyona ukuthi ubani ohamba nondaba ezitha abese phefumula undaba ezitha abingelele amen uNkulunkulu wethu cela uphakamisize baba sibheke ngapha eparadise uNkulunkulu ngapha yeah qinisizwe baba yebo ngihamba nenkosi yami ke yasemdletsheni mina ngiphoyisa layo amen eligadile amen sisuke emdletsheni uNkulunkulu wethu siyamthanda ushembe mina ngumuntu onamahloni ke inkosi yami ningixolele bengicela nje ukudlulisa inkosi yethu kube yona eqhubekayo ikhuluma siyabonga ngiyayikhetha inkosi yamakhosi unyazi lwezulu amen cha ngibingelele obaba ngibingelele omama nabasha abakhona ngizwa ngibusiseke kakhulu nina besilo ukuthi ngize ngigcine ngifikile kuleli khaya nginyathele ngeinyawo zami sekube nezibonakaliso ezifike nabantu abaningi abahlukene cishe sebeyisihlanu befika bezodlulisa isibonakaliso sokuthi cha Nkosi yesizwe uyadingeka ekhaya lemphefumulo amen kwafika omunye wokugcina impela wakwaManqele wathi hey wafika ngo5 ekseni wathi impela angikwazanga ukuthi ngibe ngisalala ngithi angizokhuleka inkosini ukuthi hey ngiyacela ukuthi inkosi yesizwe uhamba uyofika lapha na ngibone amakhosi akini emdletsheni bekhala bethi basendlini yobugqila hamba uyonikelela amakhosi akini kwazofona futhi omunye wesimame nawo segoli uyiNazaretha naye futhi wafika washo okufanayo manje ngithe mangibheka ngathi mina awu yebo ngizolokhu ngikuthatha kalula ekugcineni lemthwalo izogcina isemahlombe namanje ke ngizile maNazaretha amahle ngizonikelela imphefumulo yamakhosi asemdletsheni amen ngoma nomdletshe ukuthi bazele indodana eliqhawe sengathi bonke abasemdletsheni bangakulandela ndaba ezitha nobuchule bakho sengathi amadoda kuphahlile engathi angakuphisa lokukhalipha ungabisadidiswa enye into ulalela unyazi lwezulu namakhehla kini nokhokho bakho namakhosi angaphambili ngoba uhlalele wona nje ubula yonke imithwalo yabo namafinda abo aphezulu kwakho into enhleke ndaba ezitha Nkosi yesizwe asikufundisi kodwa umdala nje obuhlekile ihlalo uhlela amadoda amadala kodwa into enhle omubi uhlezi njalo efuna ukuyifaka impukane engathi ungaphika ukukhalipha nenkani yasezulwini ungabisaphunyuka kulolu hambo soluqalile amen amen siyabonga abantwana abahle basezulwini
sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkuluNkulu ngehlabelelo samakhulu 219 cela umshumayeli ongenalo izwe lihoshozana njengami ozosihola 219 emva kwaso socela ubaba uSithenjwa ubaba ubaba uMkhabela uDinango asicelela umusa kaNkuluNkulu inkosi busuku
Amen.